minute ntsena kuphela ora ya 12 inhlaka nemisoro mgadalo FM nakuhlanganisa konke ngiselesitiche shurkonga khona ngiselo la Gauteng eMpumalanga Northwest Limpopo nawe ikuma kwe audio streaming yamgadalo FM.co.za vitra mina ni Khalanga Pet Mathebula ekwana risimato wa jimo xitlanga mashingirtano chachana makuna lawantandaze ekwamkela ku mingisero me kusuka ka ndawo hinkwatle ka uyisela urko nhlekando ekanongonoko Africa wa bulabula nokutisela wona thi kusuka la Studio 1 agiani hibo belerisi byanchindani Eric Mabasa ifama xinga kufika leka awara ya 2 nhlekani lo kwela ka viki ka kahle kwela ka viki loku ngana mgingiriko yo hambana mgingiriko yako yo hambana yikatsa timhaka ta ntlangu wa bolo lowu van'wana vengi va langutele hi mahlo ngati exikarhi ka the Steelers na the Buccaneers ntshemba n'wi miseketela ku swipano swoleswo mime kulunga ku lata twa ku mindoko ya awara ya 7 madyambu ku ta va ku kha ku endleka yini kambe ke hina ka Afrika wa vulavula leswi swi vulavula ku ntsena etimhaka ta etiko leri timhaka leti ti mikhumbaka hi ku ya hi ku hambana ka miganga hi ndlela leyo timhaka leti ta mati na banga le gumbani ku na mingiserange meni lawa vulavula hi so ta n'wi nyika nkarhi laha ka hafu ku phela ora ya 12 hi bula na yena hi twa ku ye u ri yini handle ka sweswo mingisero mugana na FM MK Party va ya khota namuntlha ku ya kombela ku pfuniwa hi swa xihatla mayelana na timhaka ta matikhomele ya va JSC endzhaku ka loko va JSC va tivisa leswaku va ta ya mahlweni na nhlengeletano ya ku thola va ti-magistrate na kumbe ku pfala swivandla leswi nga ko eka tikhoto ta Afrika-Dzonga minjhekanjhekisano leyi vengi yi ta endliwa kumbe ku hlahluviwa ka lava nga ringanela ku va va thoriwa yi ta endliwa kusukisela emusumbhuni kwaloyi ya ka yena se va ri va lava ku ya mahlweni se va MK venge mi nga se ya mahlweni ka ha sungula ku basisiwa leya ya dokodela John Hlophe loko ka ha ri na MK Party swo boha swa timhaka ta tikhoto a swi nga heli timhaka leti kumbexana hi nga tsakela ku na ku twa tlhelo ra wena mhaka yele na n'we vaseketeri va MK Party kasi ke xin'wana timhaka leti hi nga ti languta i timhaka ta leswaku mundzuku i siku ra misava ra ku tlangela vadyondzisi se ndzawulo ya dyondzo ya masungulo yi ri hina hi ta va xixima vadyondzisi va hina hi ndlela yihi na koho n'we mi ri yini hi timhaka ta ntirho wa vadyondzisi ke n'wina tanihi vadyondzisi mi ri yini hi siku ra n'we xana mi vona ongeti matekeriwa nhlokweni hi ku ringana hi laha ku eneleke ke ndlela leyi se mhaka leyi nga ta va kha hi bula hi yona hi ta bula na va South African Democratic Teachers Union SAT2 nkulukumba Walter Nhlayizi loyi ku nga khale ni nga se bula na yena ni ta bula na yena namuntlha ni twa ku na conference ya vo yi fambe njhani va vuye va khome byi vurhangeri swi ndlise ku yini kuma va nga hlawuli vurhangeri a ku endleka yini hi ta bula na yena hi tlhe hi bula na tatana Elijah Mhlanga na yehe un'wana loyi ku nga khale nga se bula na yena Elijah Mhlanga i vulavulela ndzawulo ya dyondzo ya masungulo kusuka ka holobye Khwagube lava hi nga ta va ka hi bula na vona nhlekani wa siku ra namuntlha hala ntsungeni wa mahungu misava ya awara ya 1 se wena yi ri yini ke 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 mindzuku swin'wana swi humelelaka i marathon luwa wu nga languteriwa hi mahlo ngati hala ka xikhumba hala ku ta va ku ri pulani vanhu va kha va tsutsuma va hlayisa rihanyo ra vona leswi nga na nkoka swinene ku va hi tlhogomela rihanyo ra hina na mina ni ta va ni kha ni tsutsuma no ka ni nga tivi ku Gijaz va ta va va ri kona na hi mpfhuka ni va siya ka 4-in-1 leya masingita marathon a va ha vuyangi se ni ta twa hi vona ku mindzuku va ta va va ri kona ke ni va siye ni fika la Giyani ni kha ni suka ka Malamulele ni tlhela ni fika ni ya hlamba va nga se fika kasi swin'wana swi nga koho mindzuku i siku ra vavuhosi ra ku tlangela eka Mahumani ka mfumo xivongo ka Mahumani day mindzuku ku ta ku ri na tinqambi hi ku hambanahambana na vanyanyuri na mina na tihosi to hambanahambana ni tshemba ku ti tata a ni se ni va byerile tihosi ta ka hina ku seketelanani se na ku pfumela ku ri ti ta va ti ri kona ka ntirho wolowo lowu nga ta va wu ri kona le ka Mahumani mundzuku ni tsundzuka ka Mahumani a ni ri laya Mahumani Empowerment Center sweswinyana khale ni kuma matimu lama ni nga ma kuma sweswiwani ya komba ku mukhalabye Mahumani a va ri na ni vula vahosi lava nga koho sweswi a va ri na vavasati va 12 ivi va va na vana va ku tlula kolomo ya ka 79 se ni ku se muti wukulu se na hina kumbexani hi fanele hi languta hi kha hi kongoma matlhelo malama ya swo
kambe hi ku timikisela mehe kwalaho ka koku u yingisele u ri kwihi na koho mahungu lama u nga khoma hi wahi 0860 002543 nakona ko eAfrika wa vulavula hi ku haxela wona t kusuka studio 1 agiyani ku tele giyani ya ngopfungopfu kwalani nga koho la molweni la ku tele a ni mberi molo lowu na swiphemu swimbirhi ku na kun'wani va ku thyiwe vito rin'wana na kun'wana ku thyiwe vito rin'wana se halaya ku nga thyiwa vito rin'wana kona ku tele ku tlula na mpimo chava ku ri tirhisa vito leriya hi ndlela yaleyo kambe hi ku timingiselo mehe kwalaho nga koho ku ri yini 0860 002543 kumbe kandziyisa rito ka 065 7443911 handle ka sweswo u nga ya na le ka swihangalasamahungu swa mabulu ya ka Twitter hi twa ku leya ku ri Twitter ku nga X hi twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini hi ndlela yaleyo kumbe tirhisana mathevula dp@sabc.co.za ni twa va ku hume tiposo a xibedhlele xa tintswalo se loko vanhu va yisa swikombelo van'wani va yiva tinomboro ta vanhu lava nga yisa swikombelo va va fonela va ku ezandle hi va ka ni tiko leri ra n'wini ri ya kwihi mara a hi amukeleni mingiseri loyi a ri wo sungula nhlekani lowu eka 0860 002543 wo sungula hi lowu i nhlekani hi maamukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani okay loko na lulamisa sweswo ku va hi kota ku va hi twanana kahle mina na wena na muyingiseri wa mehe kwalano ala ha vulavula hi timhaka ta ku ku na ni kume hungula kusuka ka wun'wana wa vaaki a nge ivilerisiwa hi timhaka ta toleta ta ku vanhu va le ku foyineliweni va byeriwa ku mintirho swi ku tluka swi ku chakala hi ta vuya ka yona kambe ku na muyingiseri la layinini la i nhlekani hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM Sivara loko a ni lova dokodela a ni ta mi vitana ni ndla appointment na n'wina ni kambela high blood ya n'wina ma vilela hi tiko leri ene mi nge he ri koti a swa ha cinceki matwa leswi nga xiswo a swa ha koteki tiposo ho twa loko a ri hi famba hi nge vulavuli hi swona va ku va tiposo ta ku mativa n'wina mi nga va mudyondzisi mi ve na nkateko ku na sweswi loko mi chayisa na hi minkarhi ya n'we ya wisa mi ya hi dyondzisela vatukulu va hina maths na science na physics ni byeleni mi ya xavisa poso mi xavisela munhu wo fana na Peluka na ndhavuko wa yena na kwale xikolweni xa ku a dyondzisa ko a ngo nyawula loko a ya va principal xikolo xexo xi ta va njhani mativa ku tshama ku vulavula munghana wa n'wina Basikopa Makambu va ku xikocikara xi koka tidonki hi leswi nga ku humeleleni loko mi vulavula hi leswi mi va vutisa na vanhu lava nga tata va ndzawulo ya dyondzo ku humelela yini tikweni hi wo rhangeriwa hi ku xikocikara xi koka timbhongolo na se va rhandza ku taka leyi hi minete timbirhi a ndla ku tsundzuxa lava nga ku tirheni ngopfu va tirhela mfumo mativa sivara loko mi nga vabyi mi nga ti vabyisi loko mi tirha mi nga handli ku hi mphulu mi ya ka dokodela a mi tsalela papila a ku mavabyi dokodela a nga kanetiwi i to fika a tsala a koxa mali kambe leyi i nga thoriwa kona leyi ku nga va xiphoriseni ku nga va ka khampani yin'wana na yin'wana ku nga va ka leyi ya ndzawulo ya rihanyo kun'wana na kun'wana loko i ya huma pension i fana na Peluka nga tirha 35 years loko mi ya le ka GEPF leyi ko i nga ta swi vona kona ku leswi a wu ti vabyisa mvulu n'wana na un'wana loko i kwatisiwe hi mitirhikuloni kumbe murhangeri i ya ka dokodela swi ku onhele swin'wana leswi a wu fanele i swi kumile le ka government employee pension fund va ta humesa file ya wena hi va ku komba laha michini va ku hi teka 200 and something thousand wena a wu nga tirhi a wu tirhangi malele masiku ya so se a wu tirhangi mina i tlulela henhla va ku komba ku matirhi a wu nga swi koti ku tirha wena ku za ku hela n'hweti se ma a ni ta ku munhu a nga ti vabyisi hi ku ta va na masiku lama i nga ta ma vabya mantiyiso vuvabyi a byi apply la i nga ta fanela ku fanele i ya exibedhlele swa ntiyiso se hala tlhelo i ta va i onhekele hi fayili se le mintirhweni leyi a va nge mi tsundzuxi leswi ni vulaka swona ni vulavula swilo leswi a ni tirha hi swona ni swi tivaka ni nga swi vona ni le ka GEPF hi switsivara ntiyiso ngopfu sweswo mi swi vulaku na ku mi ti vangela mabadi phela mi ta hemba mi ku yindlu yi tshwini ku ni nge koti ku ta yi vhe yi tshwa ku na case yin'wanyana sweswi mi swi vulaka sweswiwa me ni landzelelaka mahungu mhani un'wanyana a nga ha vula ku i rhobiwile kombiwe hi xibamu sweswi a n'wina van'wamahungu kasi a ku ri mavunwa
se va endla yini yi vuye ka yena nandzu alo mi ta sweswo mi tshama gungula a va ni tlakusi ntirhweni matani va phanele va tlakusa pet khalanga ni va ya va tshama va phanele laha va languta ku a wu tirhisa ku yini a wu tisa ku yini ntirho yini mara wona ku nga ti lova ntirhweni va ta ku tlakusa njhani na loko ku fika nkarhi wo hunguta va rangi wena phete na peluka loko va ri ku hunguta vanhu a ni tikhampani to timali a ti kumeka ti nga ri kona xo hetelela ni twe mi navela vanhu va tipolitiki mi kumbe mi nga suka kwala ka munghana mi ya ka swa tipolitiki se va ra va mina vatukulu va n'wina va nga ta dlaya hi ndlala i mbitsi ntsene leyi mi nga yi pfumelani mali leyi mi hanyaka yona xikwembu xi nga mi nyika yona mi tolovela ku hanya hi sweswi mi nga na swona ku fana na mina mali mi nga yi tsutsumisa mi yi tsutsumisa yi ta mi dija mi wa mi ku gaa and a yi tali swara wa mina ni ta mi a yi tali makana ni ta mi lava ku na mhaka yin'wana ya xihatla hi fane hi hatla hi pima swara inkomo 100 loko Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM hi ku haxela vona thi hi ri Masingita Mall hi laha hi nga koho mixero Munghana Lonene FM makomba ndlela eka siku ra kahle leri ri ngo hisela mapapeni un'wana ku ha ri hi sendeni amkeleni un'wana mixeri lo hlekaya Richili ba khalanga aye papa minjhani hi pfukele hi nga vona papa na ku tlangela siku ra n'wina in advance ra mundzuku ra vadyondzisi n'wina mi nga humelerisa swirho hinkwaswo leswikulu la South Africa mathicara mani twa khalanga ni mi yingiserile mi nga vulavuli hi slow motion ku na vanhu vo tala va nga yima lalayinini a hi ni mi twini mi yingiserile a nghena mhakeni mi ri ni tlangela na siku ra mathicara in advance na n'wina mi nga wun'wani wa mathicara mi nga tsutsuma vana mi ya ka vuhaxi a mi khensisi khalanga ni tili namuntlha hi mhaka ya liya mi nga vulavula hi miyingiseri tolo a vulavula hi timhaka ta mati i swilo leswi ni lavaka ku swi basisa hi ku na hina swa hi khumba swinene xin'wana a mi nga xi tivi khalanga tiko ra ka Phapazela na tiko ra le Gumbani tribal ya hina yi le ka Mkhomi laha ku humaka meyara wa hina Shadrack se challenge ni twa ku vava hikuva challenge leyi lava va ka Mudavula vo ngo va na yona before na mina ni ta hali edorobeni ni tshame ni hlangana na yona yi addressiwa no hlamala loko yi ya mahlweni valve leyi yi nga laya Gumbani hi yona yi cheletaku mati loko hina hi kuma mati aka Phapazela hi va hi kha hi makuma via valve liya hi le Gumbani liya yi tlhe yi hundza ya le a Tobo va ri le ku ile xitombo xa Mbubani kumbe Amakopo le ka va Colbert Mkwena hi tshame hi hlangana na problem yaleyo valve yaleyo yi pfariwa yi mati ma hundza direct ma nga ngheni ka Phapazela ma ya a Makova vhiki hinkwaro vanhu va nga kumi mati ivi ku tlhe ku cheriwa semende aka valve leyi nghenisaka mati thangeni nga ka Phapazela se a ni kombela ku ri mhaka leyi a hi mhaka yintsongo ni tsaka hi ku tatana Moses Xivambu va tshama kwalaya Gumbani hina vanhu vo tala va yimelaku fizikele Gumbani ni va tshembaka va Botrevit na vo Bishop Baloyi a va address mhaka leyi because yi siya hi nga ri kahle hi ri vaaki ku hi pfalelana njhani vaaki lama nga ma mfumo na loko ku ri ku na tinyimpi to karhi a ti tshamiwa hansi ti kota ku addressiwa na hi ku se swi tlulela ne le ka Mudavula muhaxi swi le ku tluleleni ka va Mudavula loko ri ka hlekana kutani ni twa loko ku tlhe ku cheriwa na semende hi leswaku munhu i va khala ku fikelela yini okay ni kombela ku mi hundzisa swin'wani i ku re le Gumbani mina ni dyondzi xikolo a Khatisa ni ri munhu wa le ka Phapazela ni tlhela ni dyondza xikolo a ka Mkhomi vana va mungomera namuntlha mina va dyondzisi ni thicara ra mina mara nyimpi leyi hi kuli hina hi kha hi ri va makwavo se ingaku swilo leswi swi na tinyimpi to tala hi ku ngaku swi na tipolitiki andeni mo ni va honest hi mhaka ya yini ni vula leswi na swi na tipolitiki hi mhaka ya ku nkarhi lowuya loko hina hi nga kumi mati ka Phapazela mati ma ya Amakova nyimpi ya kona a yi katsa na ku swi lehi ngopfu swi lava nkarhi mara a ni ta kombela ni kha ni titsongahata ku hi teki swilo leswi pfunaka vanhu
byi ya hi ya nghenisa tipolitiki hi safari hina hi safarini heta 2 weeks hi nga ma kumi mati mara vanhu ve makuwa va kha va kuma mati ma swi tiyisanyana mati hikwalaho ka n'wina ku cheriwi semende leyi nga teka nkarhi ku va vanhu va yi chela ku ve ni vanhu va nga chela semende liya hi liya yo loko yi za yi cheriwa a yi nga susiwi ku olova se ni kombela ku mi yingiseriwa nge to tata 12:30 a ku nga tiye na swi helela kwalani hi kombela na tatana Moses Sivambu tanihi muakatiko wa le Gumbani va kha va tirha ka Vende va ta hi ayinela mhaka leyi ku vanhu lava endlaku leswi va le Gumbani va tiveka ntsundzuka loko hi strike va ku xikontiri xa ku ya thoya ndowu vanhu va le Gumbani a va nga terekangi a ku tereki vanhu va ka Pfapfazela ma swi vona hi pfalelana hi ri vanhu va ndhawu yin'we mara xikontiri se xa tofuka xi joyina vona laha Gumbani mina ni ngheni ka swa tipolitiki a ni lwi na vanhu ve Gumbani mara mhaka ya mati ya Velf i ntiyiso i khale ku ri na problem ya ku pfalelana ti-Velf leti muhaxi handle ka ku dyangu nkarhi handle ka ku dyangu ene swi ni tsakisa hi ku loko vanhu va kha va hlupheka va ka Pfapfazela hi mati na maxaka ya n'wina va kha va hlupheka mina maxaka ka Pfapfazela ivi mpfala nomo miya la khala Paradise, bye bye. Paradise, bye bye. I call it. 0860002543 inomboro leyi tirhisako emakhwemperitsevu timinete ipila ora ya 12 yava ka hina kasi i cini xi hi bihisako timbilu mara hi fike njhani ka xiyimo lexaku ni vula ku semende leyi cheriwako yi mikisiwe kwihi yi ta yi mikisiwile ai kona a hi amukeleni kwani mingisere no hlekani hayi butat papa minjhani pfukile minjhani pfukeni ni khensile ku mi hi bela riqingho mi rini we mina no la ku vulavulanyana hi yale ya mati mani ya ku va kwalomu mugangeni ya kwalomu makaya special mi kuma ku loro mati lamaniwaku ko va ya tiboholi ntsena ene michini ya ku talo ka muganga ya ku tala ni nge hlayi mavito ya ti-village a yi tirhi michini yaleyo ene vanhu mati vo xava so ni ti vutisa ku ni ri wexe ku kahlekahle swilo leswiwani ku fanele ku ya ripoteriwa Ramaphosa kumbe kahlekahle swi ra na ha swi tivi meku mfumo lowuwani hi wini munhu loyi a fanele ka byeriwa kumbe ku fanele ku byeriwa hi mhani ya loyiwani manana Phophi Ramathuba ku hina hi nwa mati ya le hansi kumbe ene na ho mati ya lamo ho xava na ku va na mali a hina mali hi swa ri swi le ku ni twiseni ka ku vava hi ku a ni ri swi swa ku fana mapatu bootpet ni nge vulavuli ngopfu hi swona na swi va swi expensive sweswo swa ti durhela mara loko ni hlayelela timhaka ta mati ka munhu loyi mi kuma ku lori ko va munhu njhe swa tika swilo swa ku fana sweswo swa ri na timpandla to basa kambe xivutiso i ku loko n'wina mi ti vutisa mi ri n'wexe nhlamulo mi ta yi kuma kwihi hi ku loko mi ti vutisa mi ri n'wexe a ku na laha mi ya kona kasi leswi a swi fanele swi ri kahle a ku fanele ku mi va mi ri na laha mi vutisaka loko mi ri na laha mi vutisaka hi ko mi nga ta swi tiva ku ta va na ku cinca kumbe mi ta hetelela mi kuma nhlamulo n'wina mi ti vutisa hi leri nge yini i ku loko sweswi mi suka bootpet ni nga ya ka vanhu va ku fana na vo makhanselara ni loko no problem hi leyi michini laha a yi le ku tirheni va ta ku byela ku ri no na hina hi yini ka masipala va ri no va ta vona mara lexi ni vutisaka a ni n'wina sweswi mi ri mo ti vutisa phela mina ha landzelela leyi n'we mi nge mo ti vutisa ku ve ku na vanhu lava mi fanele mi vutisa vona okay mi vutisile mukhanselara mi vutisile masipala wa n'we mi vutisile xifundza xa n'we mi tshama kwihi mi nga ti vutisi a mi ti vutisi mi ti vutisa yini hi ku n'wina ku na vanhu lava mi fanele ku mi vutisa vona loko va lave bootpet no vula ku hambi sweswi mi tshama kwihi me ni le Dzaneni bootpet kwihi me ni tshama Dzaneni ni tshama la va ri le kwini la tlhelo ka ani me bootpet no tirhela ko a Dzaneni sweswi Cindani leswi heriswa lava a ni le ku swi twiseni ku va vulavula yini kumbexani va ta vuya kahle va ta vuya kahle hi xivutiso xi olove ngopfu loko hala ku hava mati hala ku hava mati swa hlupha hi ku n'we mo wa ku ti ene loko ma mi ni yingiseli tolo ni kha ni vulavula na mbulavuleri wa masipala wa Emfuleni i kombise kahle ku vanhu vo vulavula ku ku hava mati
mara va kha va nga vuli ku kwihi loko va vulavula ku me ni tshama laha ku hamati ku sukusela leswi nkarhi lowu na lowu na lowu swa olova na ku swi landzelerisa ma yi vo mhaka kona kambe loko mi nga mu ku hayi mi tsandzeni n'wina hafu ku bile awara ya 12 hi kumeni mahungu ya misava ya awara ya n'we ku ya ta yimise ku yini ni kombela loko mi nga khomangi nchumu mi ba mavoko mi amukela mani nkosi na Chauke hi twa ku va mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va yimise ku yini ya n'wazita hela hi nga komi ngisero mukela Lone FM nongonoko Afrika wa vulavula eka Munghana Lone FM komba ndlela masunduka siku rin'wana hi tshama hi vulavula hi timhaka ta ku na nhlengeletano leyi nga ta va kona yi khumbaka na va Municipal Demarcation Board swi le ku endlekeni mahlweni swi le ku yeni mahlweni na sweswi ni nge le ku vulavuleni a boardroom ya ka masipala a Giyani la xiveri a Mopani District Municipality Boardroom a Giyani hi laha ku nge le ku vulavuliweni ha koho hi ndlela yoleyo se ku na nhlengeletano leyi nge le ku yeni mahlweni ku kha ku vulavuriwa hi ku ya hi ku hambanahambana ka vurhumiwa lebyi byi nga kona kambe hi yeni ni mahlweni hi bula hi twa ku mi khomete timhaka mingisero mehe un'wana mingisero hi loyi nhlekani Karanga. baba Mpfukile. hi pfukele hi ngovo Mpfukile. Hi mina lo mi nga tela ka angula ne mayelana na mhaka ya le Gumbani ni kota ku basisa vanhu hinkwavo va Gumbani na va ka Mdavula. en'wela lava va banga hayi kangani ba. hlamuselani mi ri ku endleka yini Okay, timhaka ti yime hi ndlela leyi ni la ku olovisa swilo xo sungula vanhu va ka Mdavula va twisisa leswaku a ku na vanhu lava lwaku na vona ene a ku na vanhu lava nga va pfalela verse lexi nga humelela hi lexi swi na malembe mo ringana manharhu na tin'hweti timbirhi ku ri na construction swi vuleni kahle malembe manharhu na tin'hweti timbirhi swi vula ku construction yi sungule rini a ku ri August ya 2021 okay ku na construction ya reservoir ya thangi ra mati lama katsaka no vo Xigamani vo Bulweni vo Xihosani matiko lama nga kwala ma nga ngete ma affected hi mhaka ya mati reservoir leti na namuntlha na sweswi a ti sa hela loko mi ku ati tingani ati lere ku na ya ka Xigamani ku na ya ka Mlamula a Bulweni ku na ya ka Xihosani ku na ya le Gumbani ku na ya ka Mkhomi 5 okay a hi hlayi leyi khumbaku n'hweti leyi khumbaku banga hi yihi very ile ka 95% hi ku ya hi leswi va swi hlamusetaka mara 95% leyi sukusela last year hi October ku fikela sweswi ka October a yi heli mapapila hinkwavo mi ta mi tisela sweswi a nga va kule na n'wini ta mi kombeta hinkwavo mapilapila hinkwamo na procedure hinkwayo hi endlile hi tsalela vavembe loko hi za hi endla xitareke hi ti 25 ta May a va ri kona Councillor Frida Kondo hi va hlamuseta swivilelo swa hina mayelana na project leyi nga rivi ku hela lexi va nga hi hlamula xona i ku mukontraka u lava nkarhi nyana wa tin'hweti timbirhi ti herile sweswi leka ya vutlhanu a nga se heta na sweswi ivi ku sukusela kwalani hi endla follow up letter hi 25 ta July leyi ni nga va rhumela mina a daka loko ni submitini a registry ndzi ni va rhumela ka personal phone ya vona ka WhatsApp leyi va nga hi blockita va nga hi hlamulaki na namuntlha na sweswi a va se hi hlamula then vaakatiko va decide ku okay xitshunxo i yini hi na Gumbani na reservoir Kalanga and lexi na ku mi dyondzisaka xona hi lexi mati ma suka ka pump station ya ka Mavambe na pump station leyi nga Gumbani reservoir leyi nga kumbe pump station leyi nga Gumbani a hi ya hina i ya matiko mo ringana 18 lama katsaka leswi va nga swivula lexi nga hundza ku na vo Makova ku na vo Dididi ku na vo Tambavulati ku na vo Phapazela Majika ma va ya vo Xigamani Nombelani Xihosani hi ndlela yeleyo hina ka phati yaleyo reservoir hi lo nyikiwa yini na size type ya 110 ya size leyi ngheniselaka mati tikweni ene muchini lowa wa substation u popata awara tingani u popata awara tinharhu u teka tiawara tingani ku tala hi siku u teka 12 hours so in a day hi nwa 6 hours mati lama nga fikiki eka miganga ya 5 hi ku kwa reservoir kwala
kwa reservoir. se mati yo popiwa ka phayiphi ivi ma ndlisa ku yini Masuka Ku ra ka reservoir. substation ma nghena tiphayiphini ta vanhu. Loko yi tima substation yi ya ku refill. ka ha ri hamati Herile. I xiyimo xa hina Gumbani xexo. For as much as mi nga tsundzuka ku tlhelela ndzhaku. se a hi sunguriseni hi twisisa laha muyingiseri loyi a nga nghena tolo i te i huma ka ndhawu yin'wana mata mahati hi mhaka ku n'wi mi pfarile Wa ka a hi ntiyiso Mdavula, a mi pfalanga a mi pfalanga So lexi hi nga xi endla hi lexi. Vanhu va ka Mdavula va supply-iwa hi phayiphi leyi va yi vitanaka Khalinyoni. Phayiphi i size ya 250 i vito ra ndhawu va ku Khalinyoni. oh So va yi veke supply-iwa hi phayiphi leyi vekele ma phayiphi leyi vekele ma hi masipala yi huma ka substation xexiya xa kwalaha Gumbani lexi phamelaka matiko laman'wani ma katsaka Mixigamani, Mdavula, Nombelani. na mitwa sweswo yi vekeriwe hi masipala Hi masipala i outlet yo suka ka substation. se kasi un'we mi nghena njhani laha na swi twa leswin'wana hinkwaswo un'we mi nghena njhani a mi ti connectelangi mati n'wini Hina hi nghena hi ndlela leyi. Hikuva hina hi nga kumi mati mo enela hi va hi kha hi cincana na sweswi hi nga ku cincaneni. Lexi hi nga xi endla as a community hi lexi. Hi nyika outlet yaleyo ya size ya 250 hi fika hi boxa size 40. ya hi laha swi nga hoxeka kona Hi boxa hi jikisa yi vuya ka community ende sweswo a swi vuli leswaku ma ta va makume. Va foneleni namuntlha sweswi va lava nga mi byela mata ma ri ku humeni tolo ka Mdavula namuntlha nampundzu mata ma ri ku humeni ka Mdavula. A ku se tlhatlhiwa nchumu. Mati ma huba ka Mdavula swa ku mati a ma fiki i mavunwa ya rihlaza. mara na ku kahle na n'we a mi fanele mi khomiwa loko a mi ri laha swi antswa hi ve mi khomisa hiko mi nge yi mi ya boxa phayiphi ya mfumo ha swona Hi leswi kalanga unfortunately ka swiyimo swin'wana hi helela hi fikelela laha hi boya ku teka swiboho hi ringeti matshalatshala. mara hambi mi teka swiboho phela loko mi ka mi teka swiboho mi boxa phayiphi mi onha nhundzu ya mfumo leswi a mi fanele mi ndla xoho a ku ri ku landa lava va faneleke va mi pfuna hi vukorhokeri byebyo ku fana na hina hi nga ta va landa sweswi va ra hi nyika mepe wa kahle ku tsandza yini ku vanhu va kuma mati a mi fanele na n'wini lande vona ivi ku va vo va hetelela ku va mi nyika mpfumelelo kumbe va mi tisela muinjiniya a ta boxa Kalongo mhaka leyi i khale hi pfalele na ti-boardroom a Vende. Sweswo va arile ne le ka hi ti 25 ta May loko ku endliwa strike. General Manager Mr Maluleke wa Technical Service hi n'wi komberile kwalaya ku since thangi ra n'wina ri nga la ku hela hi endleleni a temporary solution. Ala va arise ku yini vete va arile ve a swi koteki ku va teka ka main mara loko mo langutisa na ku mi nyika xikombiso mukhomi ya na reservoir mata ma heli ka mukhomi hina na mukhomi ho tshikelana vanhu va ka mukhomi phayiphi va kuma mati kusuka ka main line leyi a yi fa yi fida hina vanhu va ka mohonisi va kuma mati ka main line leyi a yi fa yi fida hina vanhu va ka mobambi va kuma mati ka main line leyi a yi fa yi fida hina vanhu va le Khakhanwa va kuma mati ka main line leyi a yi fa yi fida hina vanhu va Mulenje Pitboy va kuma mati ka main line leyi a yi fa yi fida hina ene vanhu lava lavo hinkwavo ene vanhu va lavo hinkwavo va hava ti-reservoir Kalanga a va na tomu fambani ka mukhomi va rili nchumu mati ka mukhomi va na mona 24 hours why masuka lama va famba nghenaka ka substation ya hina a ma ngheni ma rijiseka level ya kona loko moya laya a ni vula leswi ni nga swi tiviki ni yini laya ni fika ni cheka na leswi va pfulelisaka xiswona mati va ni kombeta ku hi pfulela laha swi kombisiwa hi ndlela leyi swi teka 12 hours why ku na ti-blockage leti ni mi hlayelaka tona Pitboy Mavambe Mahonisi va ri i mani lexi Mukhomi ka Khakhanwa va endleliwe ti-valve vona va endli illegal ku sunguleni i va ta vona va masipala va ta va endlela ti-valve hina xi hi tsandza hi yini hina hi nga ku va kusuhani ku va hi endleriwa ti-valve na hina hi nwiwaku mati ku fana na van'wani vanhu so hi xona a hi tlheleleni ka ti-reservoir yes mi ri ti-reservoir leti mi nga ti hlaya hinkwato ti sungule hi 2021 a ku ri August a ti nikiwe ku ti ya hela nkarhi wo tanihi kwihi
a ku ri 12 months hayi man vutisani mina Ay. vutisani mi ri 2021 va ku 12 months 2021 12 months phela hi 2021 a ka ha ri na mera Dowela Nenguta hi va tsalelini na vo vana mapapila ni te ni ta mi tisela proof nga ri khale ngopfu loko ni fikala loko vona wo paka sweswi hi ku ni nge drive kha ni vulavula hi phone mi ta yi vona hi n'wexe mara na mina ni ya mpfulela case ku mi one nhundzu ya mfumo fikani sweswo hi ta tenga loko mara ni byeleni 2021 yes 12 months a yi fanele hele hi 2022 yes namuntlha i 2024 ni byeleni ti-reason leti va mi nyikaku toho loko va kha hi ku ntwo wun'wana ni hlevela ku meya ra tolo a va kha va tshembisaku ku ta susiwa swilo leswi nga connectiwa illegally a ni tivi ku ntiyiso na kambe a hi sungule ni tlhelela laha ka ti-reasons leti va mi nyikaku ta ku hikokwalaho ka yini 12 months se ku ri 3 months 3 years ku ri 4 years i yini a na ha mi twani okay swi tikomba ku ri na xiphiqonyana la hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komandla minchero me Marco ni kona khala ayiko a hetsi ni ri mina ni lava ku tiva ka n'we ku loko ku ve project a yi ri ya 12 months loko swi kha swi hlwela va mi nyika swivangelo swa njhani bona tatani mi ri mani tatani Maluleke na mayor ve ri swi hlwerisa hi yini okay nda mi nyika swivangelo swo ringana swinharhu leswi ni swi tivaka swi nga hlayiwa ka ti-meeting leti nga va na tona loko ni joina this project a ku ri October last year mina ni vekiwa ka committee ya mati ni chairperson hi ka meeting wo sungula leswi hi nga byela swona i ku yimele leswi va ngo i way leave i authority ya ku ceriwa xikontiri kumbe va drayila pipe yi nghena ehansi ka xikontiri because a gumba life a yi suka kona hala ka main reservoir a yi cross sweswo hi swona swin'wana swa ka wona swi nga hlayiwa number 2 mukontiraka a heti mali a nga ha ri ha mali yo yisa project mahlweni va swi vekini sweswo ku wa ha mali yo mani hi swona sweswo ku swi swa kona okay n'wina mi nge swi tivi a ni n'wi mi byeriwa ti-reason okay mukontractor hi hete mali xa vunharhu i mhaka ya ku yini na mukontractora loyi na yena a nga ni ta ku yini materials a nga chama u ta ku byela ku xota material lama a hi tivi ka nga ni n'wi vitanini hi tshama na yena a meeting yo ringana minharhu na muinjiniyara va lava nyeleti engineering lava tirhaka swilo hi va vitanini ka meeting material ya mukontraka a ma xaviwi switirhisiwa swi kona kasi ku endleka yini ni vula ku a ni ri swilo loko ku lava ku endliwa project ya endleriwa mpimanyeto ivi ku endlisa ku kumba ni swi tivi hayi loko mo na ku nghena ka leyi mi ta pandza nhloko hina hi humini ka yona that's why hi vone ku mo hi vona ku hi swi endlisa ku yini hi ku swa fana na masipala hi yena mutholi loko va za va heta mali u va a kha va hakela ka njhani a langusi yini hi xin'wana xa ku hi tivutisaka xona sweswo ku munhu a hakela njhani munhu a za a dya mali a nga se heta ku aka yindlu wa aka yindlu yaleyo na a ni loko mina a ni tivi ku mixana swilo swa mfumo a swi fani na loko mina ni aka yindlu mina ni tiva ku loko ku akiwa yindlu loko ceriwa foundation va chela ehansi ku hi hakela na swo karhi ku ivi a ka fika ka window level hi hakela swo karhi a heta hi hakela swo karhi a fulela hi hakela swo karhi ha swona hi swona sweswo mara se leyiwani ya ti-reservoir leti ka ti-reservoir leti se ti herile yi hela mali no ntirho wu nga se hela fonelani va ku hosi xigamani a va ri kona votolo ka meeting leyi va vutiseni ku reservoir ya vo yi helini na va fonele va ka xihosana ene lexi va nga xi twisisiku i ku ho la ku lwisaniwa hina hi nga titani hi tshika mhaka ya reservoir liya hi ku mhaka ya reservoir a ve le ku vuleli nchumu u heta rini ku ha munhu a nga yinani ni na commitment letter la a fa hetini hina a te hi ta noma ti 31 ta January 2024 namuntlha i ti 4 ta August mati malama hi manwanga no okay
ay na nemetwile boss nemetwi hey impela sesimingene panda nhloko natsundzuka hosi xigamani va kha va hi bombisela va kha ku project ya akiyo ya reservoir na loko swi sungula kahle sweswi a va ha vulavuli nchumu hi swona vavembe ve le ka imbizo namuntlha se hi ta vulavula na vona kumbexani hi mvulo hi ta va lava vona va ta hlamula la sweswi mi nga ni byela hinkwaswo in less than a minute xo hi tsela hi lexi namuntlha a ni vete va ta susa leswi hi nga swi endla yisi papila ra ku a va ti va ta byela vaakatiko vakhegulu lava kha va byela vanhu ku mati ku veri va ta va tsemela mati hi va yiselini kwele vembe meeting u bohiswa sweswo ku a va ti vona meya a handleni ka swona hi ta hi ya rinda kwele va ta hi rhwala hikwenu hikuva leyi a yi nga ta chaya kahle loko va ta hi tsemela va nga hi nyiki mati ku hi vona va hi pfalelaka mati hi vona va nga heti ku reservoir so hi va yisini papila ndase mi kombeta na ro papila ra kona leri hi nga va rhumela nemetweni inkomo nkesiri buto mina khetsa swinene timhaka ta vaaki a hi tiyimeleni mini leswi ni solaka swona hi sweswiya swa ku teka swa ku onha nhundzu ya mfumo ku yimela timhaka ta vaaki a yana ni mahlweni mi va yivela muyingiseri wa mehe kambe nhundzu ya mfumo ya vaaki hi nga yi oni kambe swi ri tani khensini nkarhi wun'we fambisa sweswo muyingiseri hi ndlela yaleyo muyingiseri wa mehe ka 0860002543 heyi a ni pandla nhloko ncingani kombe mi sungula mi hundzele mavhengeleni ta vuyi swi vona heyi Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhuluku ku ya fika ra vuntlhanu sweswi ni vulavulaka ku va na nhlengeletano kwala ka agiyana na tihosi na swiyenge leswi khumbekaka ni vulavula hi lava va the municipal demarcation board un'wana wa tihosi i nitsalele hungu laha ni komba ku hikwalo hi le ku tirheni themba ku swi nga va swi ri swin'wana swa leswi nga endlaku ku hosi gamani hi nga va kumi kambe hi ta lava na vo va hi byela ku vona ya vona le ka muganga wa reservoir na miganga ya leyin'wana yi khumbekaka ti-reservoir ti fambisa ku yini loko mi nga mi tiyisisa timhaka ta tolete ta ku van'wani va tshama ku tshama meyara kun'wana hayi a hi swona a hi tiyisiseni mhaka ya ku lava a va fanele va hi korhokela a ve le ku hi korhokeleni ku mani ku tshama mani a swi hoxi xandla ka vukorhokeri kumbe swa hoxa a hi amukeleni n'wana mingiseri hi twa ku hi angula ku yini i nhlekani hi mi amukeleli ka munghana lonene hayi buthoti njhani papa mina hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile SG Maluleke wa le Gumbani maakatiko i jaha ntiyela a no va lonkulu ngopfu xo sungula ndzi lava ku yima ngopfu na murhangeri wa Water Crisis Committee wa huma kwalano a vulavulela hina a nga vulavuleli yena ntsena i rhumo hi lero ni nga n'wi khomisi lero ni nga n'wi khomisi namuntlha la ku i boxe pipe ya mfumo ni ta mi ta teka na SG wa ka Maluleke ka ma-10 mara handleni ka yena mi ta teka na vakhegulu hinkwavo loko famba hi tinhonga lava nga henhla ka ti-wheelbarrow lava nga henhla ka ti-wheelchair because hi rhumiwa hi vona va lavela mali na mina ni vula ku na n'wini na pfumela budget ku hi kohoka hinkwaswo kambe hlamuselani tlhelo lerin'wana hlamuselani ni twa n'wina mi rhume hi yena kahle hi tlhelo ra n'wina mi ri yini n'wana hina lexi xi lavaka i mati ya tikweni budget tipolitiki leti va vulavulaka hi tona va ngo ti kove loko ti tlangeni ni twe Good Paradise lava ringesa ku hi nyika background ya khale a hi interested ngopfu ka sweswo hi ri mati ma huma Gumbani ni nge heti Gumbani mati ma nga kumiwi a Gumbani hi lexi hina hi xi lavisaka ngopfu ene va ka Mudavula a hi holovi na vona hi nge lwi na vona so mabanga a hi swi tivi hina hi lo a tlilasini lero etimhakeni ta ku vova ta ka hina va langutana na hina hi matihlo yo tshuka a hi le ka swona munhu loyi a nga ku hi onheleni la i masipala loyi a nga hetiku ti-project leti nga kota ku vaakatiko va kota ku kuma mali so leswi hina hi swi endlaku ku ve ti-project leti ku ze ti nga heli n'wina a mi le ku kavanyeteni a mi kavanyeti ku ti-project ti nga heli a ku se va na xitrayika Gumbani xa ku kavanyeta project ko va na SCLO la nga koha Gumbani a nga hi hlamuseli na project yi fika kwihi ko va va fundini va fundze makhondo va le bujeni ene ku va hina hi nga kumi mati swi benefita vo karhi kwala tikweni rero
uzahehe xin'wana lexi xi hi karhataka ngopfu Foka Mandela a huma jele a hi se tshama hi va na mukhanselara wa hina swi nga va swi ri koho swa tipolitiki mara a hi holoveni swa tipolitiki vakhegula na vakhalabyi va kha va kuma mati ku tele kambe swa tipolitiki ku ta va ku ri yini nkarhi wun'wana Good Paradise va nga hi byela va nga lavakulu mara hina hi nga majaha loko hi fikela lexi hi xi lavaka i ku hi fane hi kuma mali ene hi leswi hi lavaka swona ku vaakatiko va kuma mati good pad that is why ku murhangeri wa hina loyi a ri ku vulavuleni kwalaho a vulavula hi mandate ya community a ku ri na meeting namuntlha nampundzu ive hi twana hinkwenu ku hlamula hi leyi leri ku ri ku vovata mera i tilala before the elections nkondo a ku mati ma ta huma vhiki leri taka namuntlha wa hi vuyela nga ku hi xigevenga u lava ku hi hoxa ndzeni ka tivhene a khomi na ti-rubber bullet hina hi nga n'wi vhotela so a hi swilo leswi swi ngo swo tlanga hi swona leswi good pad hi twa ku vava mati ma kokola gumbani ma hundza matiko man'wana hina hi nga kumi nchumu infrastructure hina yona mara ku swi tsandza ku hi ku mati ma huma tikweni ra hina a hi swi tivi a hi na nhlamulo yo vupfa me vula yini loko mi ku infrastructure mina yona ka he ku na xiphayiphani good pad ku na mati gumbani phela yi na mati hi na swiphayiphani leswi tshamaka a ni veri mi ha reservoir a hi na rona thangi ri kona ro ka ri nga huma a ri helangi ri na 95%. Hi ku a ni ngo thangi ri fanele ri hela ri kota ku hi nyika mati ene ve ri i dye mali yi heli mali swi ringerengere a hi swi ngheni leswi a swi na nkoka ngopfu ka hina se loko ku ri ku meyara wa ta pfalela tiko mati a ti na mati loko swi ta hi kuma yini eswitarateni good pad hi karhele ku lunga hi ro tiko leri ri nga tekeli ku hlokweni hansi ka hina and swo vava ngopfu na ku meyara huma kwana SG meyara namuntlha hi tivhotele gumbani mara hi wo rhanga mahlweni ku lava ku tata hi timela mati a timela vakhegula lava va nga n'wi vhotela ku va meya so swa tipolitiki a hi na mhaka na swona swi hi tsakisi ngopfu a hi twananini loko mi ku meyara va rhanga njhani hi ku vona a va na matimba ya mati kwalano matimba ya mati ya na vhembe a mo va hoxa hi mhaka ku va kwala ka n'wina mi hi nga va hoxa hi vo va fanele va hi rhangela mahlweni hi hlupheka njhani meyara ri wa mi nga kuma va nga va kha va mi rhangela kambe lexi hina hi lava ku lava xona hina hi lava ku lava va vembe va ta hi byela ku va tsandza hi yini ku heta ti-reservoirs va tsandza hi yini ku vona ku vanhu va le gumbani va kuma mati se ni a hi hetiseleni mi yingiseri la ka banga ke ri na mani banga a gumbani hi vanhu vo tlhariha but hi nghene xikolo hi na madokta la a hi swo ka swi nga ri na vumundzuku that is why loko leswiwa swi nga ta hi vangela tijele a swi hi tsakisi va lava a va yi va tlanga xibakele xa le dibini a hi le ka vona helo a hi lavaku a nga ta vulavula na hina hi nghene xikolo hi tshama hansi hi vulavurisana hi kota ku solva swilo hi ndlela leyi vanhu lava nga dyondzeka va nga hluvuka emihleketweni va fanele ku va dzimisa swona na ti-problem leswa tinyimpi a swi yisi helo because wa hi fanele na vanhu va ka Mdavula by the way i vo Sivara vanhu va ka Mdavula se ni byeleni a hi nge lwi na vona ni helela hi nkarhi la kambe a ni lava ku vutisa ka n'wina ku tanihi mi ri n'wina hi gumbani water crisis mi ri yini komiti ya n'wina mi yili ka masipala wa Collins Chabane murhangeri wa hina va tata kwala vi lo kusuhani na n'wina i timhaka ta ku a vo va ku dirayivheni va ta mi nyika bokisi ra mapapila lama hi nga ma tsala ku komba ku swilo leswi a ho swi sungula namuntlha hi na vumbhoni ka swilo leswi hi nga tshama hi kha hi xitele hi karhalisiwa hi ku a hi tekeli enhlokweni hi karhalisiwa hi ku loko hi vulavula hi ndlela ya right a hi yingiseriwi ene a hi nge vulavuli ku tala amoyeni hi ta vulavula hi swa vukhamba ku onha infrastructure ha swi twa sweswo hinkwenu mara loko ha observe that process vakhegula a va le ku nweni ka mati i kinga ya ngopfu ya hina leyi hi ta mi tisela murhangeri wa hina u ta mi tisela kwalaho mapapila lama hi nga ma tsala ku komba ku vhele i khale ka hi endla so mukontractor wo ka a nga heti contractor for tin'hweti leto tala why a nga fayariwi why a tshama a ya mahlweni a kha a nyikiwa ti-contract tin'wana botpet ku komba ku vanhu lava va lo funda makhondo va le ku dyeni hina hi ri ku hluphekeni xivutiso ku ta va ku na khensa swinene muyingiseri wa mina kambe xivutiso ku ta va ku hikokwalaho ka yini a nga heti hikokwalaho ka yini loko ku nga ndliwi xa n'wanchumu
nako loko mali yi hela hi leri nge yini hi ku munhu i hakeriwa ka ntirho lowu a nga wu tirha a nga hakeriwi ka ntirho lowu ku hleketiwaka ku i ta wu tirha se yi hela njhani mali hi ku va ku ndliwe mpimanyeto kambe swivutiso leswi hi nga ta twa vavembe loko va hlamula vete va tata vhiki leri taku namuntlha ve ri va na imbizo se loko vhiki leri taku va vuya hi ta bula na vona hi twa kahle i mani a feyila ku mani impela perfect ro hetelela loko mo tshama masiku mambirhi kwalani Afrika wa vulavula a nga tshami ku ta va na consequence management perfect a va nga ta tshika radio show yi tshama yi nga ri na munhu mi ta hlongoriwa vana va ta dlawa hi ndlala loyi o tshama a kha a nyikiwa ti-extension i lowa njhani yehe mara kha ku hlupheka vaakatiko hala tlhelo hi nga vulavuli nemetweni hlayiseka perfect inko i awara ya n'we henhla ka nhloko hi kumeni mahungu ya misava na mani nkosi na chauke nhleka ula eka Munghana Lonene FM ku na vanhu lava koko titiroli lama va rhwa mabokisi na yinini laha ndzeni va famba va faka tifletini na risiku va rhwa khopa va n'wi kuma ku laha ku na khopa ku na yini ku na yini a va n'wi khomi munhu luya va teka swilo leswi va vona va karisa i phorisa wena loko u kuma i khome biya i ta tsutsumisiwa na atreville liya hinkwayo nhlangano hinkwayo hi mhaka biya hinkwaswo swi vulavuriwa kwala okay hi 2014 va ni kume ni xave 6 wa tibiya ni pfule 1 va ni khoma a phumulongo a renkeni a va ni hoxa ndlile aveneni va ni nghena laha mahlweni loko ni nghena laha mahlweni hi famba hi fikela maheteleleni lava tiva ku amuxongo hi fikela maheteleleni ya Brazzaville phorisa luya la va ri name tag ya yena a yi teriwe ku baloyi name tag ya yena a yi teriwe ku baloyi teka mina ku a humesa plastic la ku hoxa tibiya tete kwala ni chela i famba hi ku na mantlha wa khomiwa a na ha ta na vula ndzi fika kwala avenue ya vona huma ni famba i swi hise ku xikongomelo a hi ndhuma ho lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela Shila Kalanga na muhumelerisi Cindani mina a ni lava ku nghena ka leyi ya tax renge ya ka Malamulele man tax renge ya ka Malamulele a yi tsakisi loko mo tshuka mi tshineli kona hi magojigoji lama nga kona la tax renge ku ri u nga ku ko va swidakanini kumbe hi le marhumbini vanhu va rhurini man so a hi kombela ku no vona a hi tivi swi nga kha swi wela ka hala ka masipala ku va fanele va endla yini va lunghisa exikotiri leyi kumbe paving leyi nga kona laha ku a ku tsakisi magoji lama ma tsakisi na switsanana inkomo Kalanga makambela ka Mtete Tinyoli Vaxumbu pet eka Afrika wa vulavula xikan'we na Bucindani kwalani siku ra vadyondzisi yi ri na nkoka swinene va fanele va nga rindlangi migqivela tanihiloko vadyondzisi va teka va ri na nkoka wa le henhla hinkwenu hi hundze hikwalaho hi tiva ku tsala na ku hlaya na tipresidente ti huma ka vona a swi fanele swi ri siku ra nkoka ngopfu swinene lero va karhi va vulavula hi ku va nga endlisa ku yini ku va ngetela na macheleni i vanhu va nkoka swinene Paulus aye budpad ndum la mvulavula Elijah nkombe mu mpatsela xivutiso lexi loko mi ta va mi karhi mu mvutisa ku kasi va tiyimisele yini hina vana va 2022 hi ku i busy a va hi nyiki ti-results ta hina ever since 2022 loko hi karhi hi va yisa court sukusela lembe 2023 hi va yisa court vo pheke namuntlha hi khohlwe phephe leri va postponed namuntlha swi ku yini namuntlha junior council nga kona till today delay after delay va tiyimisele yini ke ntiyiso mingisela Munghana Lonene FM a hi sukeli mhaka hi yo mhaka ku ri 12 kubela wara ya 13 ka Munghana Lonene FM ndi kusuku nkulu ra vadyondzisi kotanga na ku vulavula hi swona na vayingiseri va mehe mhaka a hi ta vulavurisa ku yini hi swona na majahani lama mele gombana va ngheni ni makhama vulavula hi swivilelo swa mati
hi ndlela leyi kambe hi ta yi sala ndzhaku mhaka liya kambe sweswi hi amukela tatana Walter Nhlayisi kusuka ka the South African Democratic Teachers Union SADTU hi twa ku va ri yini loko swi ta ka timhaka ta siku leri ra vadyondzisi ri vula yini eka vona na ku ndzawulo yi lava ku va xixima ve ri vala ku ndla yini kahlekahle a hi amukeleni Nhlayisi nhleka ahee ni xevetana vayingiseli manitwa kahle ni mi twa kahle Walter ni nge makala mani a mi nghene kwihi no ni kona mani i ntirho loyi wu hisa le na le mara ni kona mani ni tsakela ku vulavula na n'wina namuntlha a hi sunguleni siku leri ra munduku ri vula yini ka n'we tanihi vadyondzisi well i siku leri hi kotaku ku va hi ri nkoka swinene ku ri hi kota ku byela vadyondzisi hinkwavo ku ri ntirho lowu va wu endlaku ha wu vona and as a country hi ri South Africa na misava hinkwayo because siku leri celebrate across the world misava hinkwayo mathicara ntirho lowu va wu endlaku nkoka and wa vonakala and hi tshama hansi ku no ntirho lowu mu endlaku wu sasekile swinene kambe ha lava ku mi lunghisela le na le na le va kota ku vulavula leswi va hluphaku na vona hi kota ku va byela na kona ku ri va kota ku tsaka as teachers ku ri ntirho wa vona wa vonakala loko mi languta ka lembe leri nga hundza hi siku leri fanaka va mi byele ku va na mintlhontlho ya njhani na koho loko mi languta namuntlha mi vona mintlhontlho yaleyo yi ololoxekini well ha tiva ku ri ntirho lowu a wu olovi ni because ku na ka swikolweni swin'wani ku na vana lava va fakaku na ti-weapons exikolweni to vavisa va khoma mikwana va khoma swibamu va khoma yini mathicara ya dyondzisa ya chuhile ku na tindhawu tin'wani swigevenga swa nghena swikolweni swi tekela mathicara timali na timovha va tirha va chuhile kambe hambiswiritano va humela mahlweni va karhi va dyondzisa a swi tiva ku ri swilo swi komba problem leyi nga kona in the country ya ku hlayiseka ka everyone in the country kambe va humela mahlweni a va lovi ntirho va pfuka va ya ntirhweni va ya dyondzisa vana lavawani hi lexikulu lexi hi vonaka yi ri challenge yikulu sweswiwani ka mathicara se loko mi ka mi languta siku ra namuntlha siku leri ra mindzuku mi langutela ku mi ya ri tlangela kwihi ku na ndhawu leyi mi yi vekaka ma ku ya ri tlangela kona kumbe ku to va siku ri hundzisa sweswo well for union ayi arrangeangi nchumu for lembe leri hi kote ku celebrate World Teachers Day ya hina migqivela lowu nga hindza handle ku ri a yi nga si va ti-5 ta October kambe hi kotele ku ri hi ti-28 ta September loko hi hlanganile hi ri union a hi hlanganile a Boksburg hi kote ku ri tlangela siku leriwani kambe a hi si twa Department of Education va hi byela ku ri va ta kota ku ri tlangela njhani siku leriwani kambe hina hi SADTU se hi kotile ku ri tlangela siku leriwani se loko mi langutini ni le ku ndzawulo yi tshembisa ku mi xixima va ri vala ku ndla yini kahle va mi byeri well a hi sisitwa ni twe ku ri na interview because ku na swilo leswi va swi vitanaka the National Teaching Awards munduku ni vona nga ku va ta kota ku tlangela siku leriwani kona ka function leyi yi nga ta va kona ya National Teaching Awards and ni vone ku ri na ti-video la minister a vikaku ku ri ku ta va wu invite na president ku ri a fika ka wona ntirho lowani kambe le hansi le ka ti-district leti nga kona na ti-circuit offices a hi si vona ku ri na arrangement ya ku tlangela siku leriwani kambe ha twisisa nkarhi wun'wani ni kuma ku ri ku na ti-budgetary constraints and things like that kambe hina on our own hi ri tlangerile siku leriwani and na vhiki leri taku ha ta va na mhlambe some form of functions leti nga ta ku va kona loko vo hi vitana hi ta kota ku ti attenda so hayi hamitwa hi mina hi mi navela mikateko Nhlayisi vudyondzisi hi lebyi byi tikomba byi kha byi antswisiwa swiyimo swo ka swa ha swi cinca
sweswi mi nga vula ku va na mintlhontlho ni tshemba ku mi ta va pfuna ku na 12% yi vulavuriwaka la mi ta kuma nchumu a yi tele hi vona ka ti-negotiations sweswi va vulavula hi 3% and i ku tlanga sweswo because even the inflation a yi le ka 3%. Kambe na tiva ku ri ti-negotiations ti njhani ku na ku tlanga ti-games kambe yena ha yimile ka 12 loko va lava ku shifta vona from their 3 hi ta vona na yena ku ri hi va mita njhani kambe sweswi va yime ka 3 hina ha ri ka 12 a ku si va na progress ivi ni twa ku ta laviwa a facilitator munhu a nga ta a fika hlanganisa vatirhi na government ku ringa ku va hlanganisa ku ri va kota ku va na a proper settlement kambe ha ri kule na settlement for sweswi. se lembe na lembe mi va mi kha mi endla ti-theme nan'waka ku na theme hi 30 second loko hi kha hi hetisela nhlayisi mi vula theme yani ya World Teachers Day ya a ni si kuma theme ya lembe leriwani hi yimele ku twa munduku ku ri minister lontshwa loyi u ta kota ku hi nyika theme na a yi si kuma nchumu ni na ku twa ku ri va tiyimisele ku endla yini in the next year so ha yimele ku twa swona leswo because na twa ku ri a va ri busy ti-annual plans ta vona kambe a yi si kuma nchumu. ni khomele tani hi ku a ni na ku mi vutisa xivutiso xin'wana kambe ni na ku kuma mavhengele lamo ni khomela tani hi ta hetisela hi xona xivutiso lexi xi khumba nhlengeletano leyi mi ri na yona le a Boksburg ku mi vuye na yini kambe mo ni khomela tani hi sungula hi hundza laha enkulukumba Walter Nhlayisi lava hi bulaka na vona kusuka ka the South African Democratic Teachers Union hi vulavula na vona laha hi kha hi languteka timhaka ta sikunkulu leri khumbaka timhaka ta leti ta sikunkulu leri khumbaka timhaka leti ti khumbaka vadyondzisi. Nhlayisi Amerika nhlengeletano a khale ngopfu ni byeleni nhlengeletano ya n'wehe yi fambe njhani a yi lava yini mhani ku kumbexani mi ya hlawula vurhangeri no hi hlawurile vurhangeri a yi ri conference and part of the program a yi ri ku hlawula vurhangeri varhangeri va hlawuriwile and lava a va ri kona hinkwavo va vuyiseriwile a ku va nga na leswi hluphaku ni so hi kotile that's why mi vona ku nga ri na timhaka ngopfu hi mhaka ta vurhangeri because a ku nga ri na ku va na hi ku kanetana hi mhaka ya ku ri ha rhangela hi mani but yi fambe kahle swinene nhlengeletano. se ni byeleni loko ku ri ku va vuye hinkwavo swi vula ku yini matsaka hi leswi mi swi vonaka va mi rhangela kahle va mugwena Maluleke swi famba kahle well swi famba kahle na union yi le ku pfuleni a hi voni lexi lavekaka ku ri hi kota ku va hi ta cinca hi nkarhi lowani swi famba kahle ni tshemba ku ri lexikulu lexi union xi lavaka sweswi hi nkarhi wa sweswi i ku ri hi va hi kota ku hlangana because ma vona ti-challenges leti nga kona tikulu ngopfu and a hi veki mahlweni ku ri i mani a hi rhangelaka ku ri hi veka union amahlweni more than anything. no ya khetsa swinene Nhlayisi mi nga hetisela mi ku yini ka vadyondzisi lava nga koho hi lava ku ta va nyika nkarhi ka timinete leti nga sala vanhu lava va lava ku tlangela na vadyondzisi hi twa ku va ri yini n'we mi hetisela mi ku yini no a ni ku a hi humeleni mahlweni hi va proud hi ntirho lowu wu endlaka wu nkoka swinene ntirho leyiwani vanhu hinkwavo va hundza mavokweni ya thichara i ntirho lowu nga nkoka swinene and a hi yeni mahlweni hi kota ku endla sure ku ri vana va hina va dyondza and hi producer the next generation ya ti-leaders ta South Africa mi khensi ngopfu ta sankalaka khenseri swinene Nhlayisi a khetsa swinene ku va mi ti nyika nkarhi mi bula na hina inkomo enkulukumba Walter Nhlayisi va lava hi bula na vona va suka ka the South African Democratic Teachers Union hi kha hi tlangela siku ra vadyondzisi ra misava mundzuku se n'wina mi nga koho a hi buleni vadyondzisi van'we lava mi va tsundzukaka na n'we vadyondzisi swi njhani loko ku kha ku tlangeriwa siku ra n'we mi kha mi kongoma ka swikambelo swikulo sala 17 wa masiku ku va swikambelo swa ka grade 12 swi sungula kambe na n'we vadyondzisi mi tirha ngopfu mani mi le ku dyondziseni mi dyondzisa musumbunuku ku fika musumbunuku ku endleka yini a hi mi tweneni hi le ka 0860002543 lexi ni tsakisaka xiphemu lexi a nongonoko i ku hava loyi a nga ta ku a nga hundzanga mavokweni ya mudyondzisi
a nga va nga fambangi mpfhuka wo leha na mudyondzisi mara u hundze ko na Ken loyi a ni vulavula na yena nkama loyi a moyeni na hi hinde ka mudyondzisi se swi vula ku na wehe kwalaho nga koho na wehe u hundze ka mudyondzisi sa hi buli hi twa ku i siku ra vadyondzisi mindzuku wehe u ri yini ka vadyondzisi u ri va tshika ku ndla yini ku mi khovolela tanihi hi vana va xikolo kumbe va ya mahlweni na ku mi komba ndlela va ndla yini loko ha ha ri ka sweswo vadyondzisi na ha rindzele riqingho rero ka wehe ka 0860002543 yima ni ku byela ku ni twe ni kume riqingho namuntlha ri huma ka un'wana wa mutswari a ku ni kombela mi ni pfuna n'wana wa mina wa xanisiwa xikolweni kambe ni ta mi hetisela xitori xexo loko ni heta hi ku mi yingiseri kola layinini la inhleka Hlekani mpfukeni Bothep. epfukeli minjhani Edi Kona xikolo xa mina. mirini La ku vulavula ya vadyondzisi Bothep. Bothep loko ha ri ku celebrating vadyondzisi va hina hi fanele va support ene va fanele government the community members the stakeholders like the SGB the SANCO va fanele va support na the political organization va fanele va support vadyondzisi va hina sweswi mathicara ma va na a big challenge vana lava va ha hloniphi hi Bothep a va ha ri ku hlonipheni ene mi ta tsundzuka vana va sweswi mathicara lama hi nga na wona at least leswi ya n'wi hama ha ri hanya nthomo xikulu at least a va hloniphanyana katsongo because a va chava se hi mhaka a mi ri vakulu mara sweswi thicara ku yi hlakinyana a va ha feyili vana va sweswi leswi ka pasa a nga feyili ka matric a dyondzela vuthicara a vuya ta ndla thicara se vana lava va delela vadyondzi va hina so mathicara ma hina loko ha tlangela mundzuku they need our support as a vatswari as the SGB members as the traditional leaders as the political organization hi mhaka vana lava va na switsotsi lahaya man'wana ya na ntani ka xikombiso ya na mafole ya na dzala a xikolweni a vuka a disrupta lesson hi mhaka ku nyaja thicara se hi swin'wana that's why ni kombisa ku loko ha tlangela tanihi vaakatiko va South Africa loko hi yisa mahlweni dyondzo ya vana va hina a hi fanele va collective hi khomana hi sapota swikolo swa hina mfumo wu nge ha wu suka Pitori wu ta sapota xikolo xa Hatlani Miyexe wu ta sapota xikolo xa hanya nthomo hi hina hi vatswari as a SGB loko na challenge because ku na leswi hi ngo i school safety committee lexiya xa ku xi meka sure ku xikolweni ku safe mi tirhisana na maphorisa na yini se hi fanele hi engage na SAPS va ta secha swikolweni swa vona vatsari kumbe ti-community hinkwato se i vanhu vo tala va ku pfuna mathicara ku va va safe ku nga vi na bullying exikolweni hina tanihi vaakatiko ti-SGB members ti-political organization ti-SANCO ti-contraleft na tihosi we have to support mathicara ma hina hi ndlela ya Bothep swi ni vave ngopfu matsundzuka ku ve na ku trende mhaka yin'wana a Gauteng n'wana wa xikolo a hi bela thicara why munhu a hi fanele i ba munhu loyi a ku dyondzisaka munhu a ku pfula ku mihleketo what is that so mathicara they need our support se a ni la ku tsundzuxa vanhu va South Africa ku mathicara va nge swi koti ku dyondzisa n'wana va ri voxe hina tanihi vatsari as a politician as na tihosi hinkwato they have to support mathicara ma hina loko ha tlangela Teachers Day mundzuku exikolo xa mina Edi khensile swinene nkarhi walowo yana ni mahlweni mi hi seketela khensa seketelo wa n'wina inkomo hlayisekani xikolo xa mina inkomo khensa ni 27 timinete menaro Elijah Mhlanga kusuka ka ndhawu leyo dyondzo masungulo ta bula na vona loko hi suka ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ra ya mbirhi kambe ke a hi kambeni loko ku hi nga kuma un'wana a vulavula hi vadyondzisi hi ndlela yoyoleyo 0860002543 a hi ku twimingiseriwa mehe ku angula o ku yini ku nga va ku ri na un'wana kwalani Khalanga papa minjhani kona minjhani Khalanga hi pfukela khensa swinene mi bela riqingho mi rini mulala na balo ina Thembisa mani tu tsakela ku nduduzela mathicara hi tlangela na vona siku lera vona loko ni langutini ti-challenge leti va hlanganaka na tona Khalanga ta vuya
a swa fana na khale a yi biwa ku ri a wu nga koti no bohini xikolweni sweswi loko u beliwa n'wana u fika kota ku ni bohini mutswari a ya matwisisi se mathicara lama khomi ku tika so a hi va seketeleni tanihi vatswari a hi seketeleni mathicara i le ku tirheni swinene mina kalanga kahle ngopfu ni mingisere ni ntiyiso leswi mi swi vulaka swa nseketelo kusuka ka vadyondzi so kalanga na ku kombela vo vatswari hi khomane na mathicara mani mathicara me le ku tikeliweni swinene loko mo languta swi circulate-aku ka ti-social media mathicara ma biwa van'wani va nghena na mabanga swikolweni lawa nga na mathicara ma biwa mara nkensini kalanga vanguli van'wana no inkomo mingisero wa mina khensa swinene hlayisekani ku dya ku engeta 0860002543 nakona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lone FM komba ndlela a hi ku nga va ku u nge lungi ku sela second tingani laha ku va hi ya kuma nongonoko kumbe ya kuma tlhongoma ka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ivi kusuka kwalano hi ta kota ku va hi bula na tatana Elijah Mhlanga va suka ka ndhawu leyi dyondza masungulo hi lava ku bula na vona laha hi twaku hi swilo leswi va swi kunguhateke ka sikunkulu loko swi ta ka timhaka ta tirhele ra vadyondzisi ngopfungopfu loko va kha va tlangela siku ra vona ra misava ra vadyondzisi mundzuku hi ndlela yoyoleyo ni le ku kumeni mahungu yo tala laha ya vulavulaka hi timhaka ta ti-water concern group ka tindhawu to hambanahambana swi tikomba onge timhaka leyi bulaka hi ya timhaka ta mati yi tlhontle timhaka to tala hi ndlela yoleyo kambe i mhaka leyi nga ta yisa mahlweni hi ndlela yaleyo loko se hi kha hi languta theme ya nan'waka ya Teachers World 2024 yi ri the transformation of education begins with teachers Mafresh anga rhumela swoleswo Mafresh khesiri swinene u tirhise x handle ya @mathebula DP ako the theme for World Teachers Day 2024 yiri the transformation of education begins with teachers yo afu kubila wara ya n'we nhlekani lowu a hi tweni ku mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta emisikwini kusuka kwalano Elijah Mhlanga hi bula na vona ndaka sweswo inkomo Ashela wona tweak kusuka leno Giyani amasingita mall a studio 1 ila nga kona kutisela nongona ko Africa wa vulavula ka Munghana Lone FM na kubula na Elijah Mhlanga hitwa ku ri sikunkulu leri ra vadyondzisi ri kongomisiwe ku va va xixima hi ndlela yi tani hi ndawulo nako kumbe nkarhi xi hundza swi ta vulavuriwa ntsena loko holobye va vurile kambe swi vula yini ka ndawulo siku leri ra vadyondzisi Mhlanga nhlekani mi amukerile ka Munghana Lone FM kalanga hi xoda n'wina na vayingiseri va Munghana Lone ni kombela ku ni ku na lembe lerintshwa ya no loko hi nga swi vulavula swa pfumeleleka swoleswo kale Mhlanga kama msiritani a hi sunguleni sikunkulu mnduku World Teachers Day swi vula yini ka n'we tanihi ndawulo swoleswo swi swa nkoka ngopfu hi ku hina vatirhi vo tala hina le ka ndzawulo hina ku tlula hala ka 410,000 wa ma-teachers leswi vulaka ku ri hina vatirhi vo tala ku tlula tindzawulo tin'wana leswi ke swi vulaka ku i wukulu ntirho leyi wu endlaka naswona swa boha ku ri ku va na nkarhi lowu hi wu tekaka ku va khensa ka ntirho lowu va wu endlaka ha swi tiva ku ri nkarhi yin'wani a swi olovi ku va mudyondzisi eswikolweni swa hina ka masiku lawa leswi ke swi nga hi endla hi yisa mahlweni migingiriko ya ku va khensa hi tindlela ta ku hambanahambana so i mhaka ya nkoka ngopfu hi ku va lava ku ri va ya mahlweni va tirha na vona hi ku tinyiketela so ku fanele ku va ni matshalatshala yo karhi lawa hi ma endlaka ku ri hi kota ku va khutaza va yisa mahlweni ntirho wa vona lowo saseka minkarhi ya ku tala loko mi va na siku ra muxaka lowuwani ma famba nyika nkarhi tanihi vadyondzisi va mi byela ku heyi ndawulo loko a mo hi pfuna hi leswi na leswi a swi ta hi olovisela ku va hi ya mahlweni na ku tirha ntirho wa hina ha swi endla sweleswo eka masiku hinkwawo ya ku tirha ka vona siku leri ro fana na leri ra ku tlangela ntirho wa vona lowu va wu endleke elembeni ni ku va khutaza ku ri ndeka lembe leri landzelaka va endla leswi fanaka kumbe ku tlurisa
i siku ro tlangela, i siku ra nkhuvo, i siku ra tinyiko leti va tikumaka endzhaku ka loko va ta va vurile leswi va hlanganaka na swona eswikolweni. Lexikulu i ku va tisa ni miehleketo ya vona ya maendlelo lawa ma nga antswisaka xiyimo ni madyondziso le swikolweni. So sweleswo hi va se hi hundzele ka swona, hi va twile ni ku va twisa ku ri va ri yini, hi va rhambela president ke ku ri na yena a fika a va hlamula eka leswi va ta va rile hi swona loko hina hi kha hi vulavula na vona. Hi swona ke leswi hi tsakisaka ku ri na mundzuku i ta va a ri kona kwala Birchwood Hotel and Conference Center ku ri a ta va angula a ku ndzi swi twile, kambe laha hi nga kona sweswi a hi tlangeleni. Loko hi heta laha hi ta yisa mahlweni mintirho ya ku languta tindlela to antswa ni ku antswisa xiyimo eswikolweni. Loko mi kha mi tlangela mi va mi kha mi ndla yini? Ku va ku nongonoko wu va wu yimise ku yini? Ku va ku kha ku ndliwa yini kahle kahle? Ku vulavula holobye ku a vitana president a vulavula endzhaku ka president laha se ku sungulaka emhaka ya tinyiko, prize giving, laha hi vonaka ku ri hi swiyenge i vamani lava humeleleke mahlweni. Ku na Khada Asma Lifetime Achievement Award leyi nga na 200,000 rand eka lembe leri ra 2024. Ku tlhela ku va na National Best Teacher leyi na yona yi nga na 200,000 rand. Ku na ni swiyenge swin'wana va grade R teaching, maths teaching, physical sciences, secondary school leadership, primary school leadership, secondary school teaching, primary school teaching, special needs, sukutaniya. Naswona sina timali ta swona. Ku na lava nga ta emitsungeni wa malwandle lava na vona ti-sponsors ta hina ti nga nyikela hi timali ku ri va kota ku famba va titsakisa lomuya. Ku na lava nga ta famba na timovha leswi ni tshameke na wena. Ku na timbirhi ta kona leti ni ti vonaka la timbirhi tin'wana ti hala ndzeni ti cheriwe eholweni. Loko se ti herile i nkombo wa tona leti loko siku ra mundzuku ri hela ti nga ta va ti chayeriwa ti ya ka moya ku hambanahambana ti famba na vinyi va tona. Ai no vilerisa hi ku a ni se ni sukile leya physical sciences a swo boha yi ya mina se ni kayerile kambe a swi na mhaka se vadyondzisi lava va kha va hlawuriwa ku ya hi swifunda kwala lembeni ku kha ku langutiwa matirhelo ya vona ivi ku hetelela ku va na sikunkulu na mindzuku laha va xiximiwaka. Swi tani. So vona va nominatiwa hi lava va tirhaka na vona kumbe vanhu van'wana eka tindhawu leti va nga le ka tona. So xifundza na xifundza xi hlawula lava va yaka ka ti-provincial finals. Loko va fike lena va fika va hlawuliwa lava humelelaka leyi vona lava va taka haleni eka national competition. So ka siku ra namuntlha ta va hi loko va amukeleni va huma ka swifundza hinkwaswo laha ke va nga ta lulamisela ka siku ra mundzuku leswi ke swi nga ta hetiseka hi vona ku ri i mani loyi a nga kuma yini eka xiyenge xihi. Ha tshemba ku ri va ta tsaka hinkwavo ka vona ku ri ku na swin'wana hambi lava va nga humeleleki ka xiyimo xo sungula ku na swin'wana leswi va nga ta tlhela va swi khome hi mavoko ka ku vhele vona se a va humelerile ka mphikizano luwa u nga le ka swifundzankulu swa vona. Se loko mi kha mi hetisela mi ku yini ka vadyondzisi hi ku angarhela Mhlanga loko va kha va langutana na siku leri ra vona ra nkoka leri mi nge mi ya ku tlangeleni na vona mundzuku ka theme yaliya yi nga vulavuriwa ya ku madyondzisele na madyondzele swi sungula hi vona tanihi vadyondzisi. I ntiyiso sweleswo ku va khutaza ku ri a va yisi mahlweni ntirho lowu va wu endlaka kambe ke loko ku ri na swintshwa leswi saseka u endlaka xikolo xa wena swi ka xona xikolo ntsena swi tisa hale ka competition ya National Teaching Awards ku ri ta kota ku vona ku ri hi swihi leswi wena u swi endlaka. Ku na van'wana loko hlangana na vona la lembeni ku na swilo swo tala swa kahle swo hlamarisa va swi endlaka kambe a va swi tisi va swi nghenisa ka National Teaching Awards leswi endlaka ku ri mintirho ya vona leyinene yo helela kwalaya vona va nga kona. A ku na un'wana loyi a nga ta yi tiva se hi ri tivani hi yona National Teaching Awards. Mudyondzisi un'wana na un'wana ka xikolo xihi na xihi a nga kota ku yi nghenela a kota ku va a va ka xiyimo xa kahle ku ri na yena a nga kuma tin'wana ta va ti-AU prizes na va Global Teacher Awards leti ku nga
ti-awards leti endlekaka ka misava hinkwayo. So swi tele leswi va nga swi kumaka leswi swi nga va tsakisaka na vona, kambe swa lava ku ri na vona va nghenela mphikizano lowu. Va vona ni ku ri mathicara man'wani lama sukaka swifundza swin'wana ni swikolo swin'wana hi swihi leswi vona va swi endlaka, hi xona lexikulu xelexo. Loko va hlanganile va kota ku burisana ni ku ve ni va vonisana tindlela tin'wana leti ti tirhaka lomu ya swikolweni, leti va nga ti tekaka na vona va ti yisa lomu va nga kona. So a hi hlambeni, nga tshameni ntsena eka miganga ya hina, a hi hlanganeni ni van'wana lava humaka tindhawu tin'wana, lava vulavulaka tindzimi to hambana ta hina, lava va nga ta hi dyondzisa swin'wana leswi hi nga swi tiveki. Nkarhi wa swikambelo swa grade 12 so wu tshumerile. A hi tirheni hi yisa mahlweni ntirho luwa wa ku pfuna vana va hina ku ri va tikuma va ri ka xiyimo xa kahle, ku ri va langutana na xikambelo lexi eka masiku ya 17 lama taka. Tatana Mhlanga khensa swinene, na mina a xa wana tlhelela xikolweni na ku ya dyondzisa. Loko u fika nkarhi wo tani mi ta twa na mina vitaniwini, khensini nkarhi wa Inkomu kani baba. Iko Elijah Mhlanga lava hi bula na vona mixer omkala lona FM va vulavulela ndhawu ya dyondzo ya masungulo, va ka va vulavula hi sikunkulu ra munduku ra vadyondzisi. Tlangela na n'wina vadyondzisi va mehe kwala mi nga va ku mi kha mi tirha mi ri koho hi ku ya ku hambanahambana ka tindhawu, mi kha mi tirha ka van'wani mi tirha ka mbangu wo tika swinene, van'wani mi tirha ka state of the art schools, swikolo swa kahle swa ku va na ti-microwave na ti-fridge na ti-microwave oven. Ni mani hetisa sweswo ni nga ku microwave ni ku wi microwave oven, ti-fridge na ti-television. Van'wani va ka va dyondzisa ka swikolo swin'wana seleng yi kha yi la kuwa sweswo swa ku tani. Se i mimbangu yo hambana leyi mi nge le ku tirheni ka yona, kambe ha mi khensisa swinene ku va mi kha mi ya mahlweni mi tirha. Tatana Mhlanga va vula tani, ve ri va mi khutaza ku tirhani hi matimba, nakona loko ku ri na swilo leswi mi nge le ku swi endleni swi nge le ku tiseni ku hambana ka miganga ya ka n'wehe kumbe ka tindhawu ta n'wehe tanihi vadyondzisi, mi nga tshami na swona swi yi humeleriseni rivaleni, swi kota ku va ku phikizaniwa hi swona, mi swi nghenisa ka miphikizano ya mixaka lowu, swi nga hetela swi mi vuyerisa. Loko munhu a ka famba na 200,000 i pfukini munhu yaloye, loko a ka famba na movha yintshwa i pfukini munhu yaloye. So heta loko swi twisisa ku i timhaka leti kumbexani tanihi vaaki na vadyondzisi a mi fanele mi va mi swi languta ku ya emahlweni hi ndlela yeleyo. Nsala timinete ta 19 ku va hi fika makumu ka nakona ku Afrika wa vulavula nhlekani lowu a hi ku twimingisela mehe kwalaho nga va ku kha u yingisela u ri koho kumbe ri yini n'we hi timhaka teti ta vadyondzisi na koho kwala mi nga koho mi tsundzuka mudyondzisi wihi na koho mi n'wi tsundzuxaka hi yini leswi swinene leswi mi nge ri mi lava ku va mi tlangela hi swona. Ncindani loyi a nga ta nghena a ku i tsundzuka mudyondzisi vula mina mi vhe mi n'wi humesa moyeni. Nongonoko lowu a hi mayelana na mina, i mayelana na rixaka leri nga laha handle la lava va ni nga va dyondzisa hinkwavo na khensa, kambe mi nga ngheni n'wina. Ni lava ku twa vadyondzisi lavan'wani ku vo va tirhise ku yini kwala va nga koho. Se loko mo twa un'wana a nghena ncindani ku hayi ni lava ku vulavula na ku khensa mudyondzisi wa mehe, hayi mu humeseni moyeni loko a vulavula hi mina. Hikuva a ni ri mi lava ku ti rhandzisa hi mina hi mhaka ku ni le moyeni, hayi vulavula ni vadyondzisi va lava nga mi dyondzisa, va lava mi dyondzisaka kwala mi nga koho. Ku fana na mina ni tinyungubyisaka hi vadyondzisi vo fana na va mem Mashawu, va mem Mbambo, va thicara ni Xirondoni, va thicara Maceke, hambiloko va hundze emisaveni mathicara ya mehe lava a va ni dyondzisa va vona ku ni humelela ndze ni fika la ni nga koho hi ndlela yeleyo. Se n'wi mi tsundzuka va mani vadyondzisi van'wana na swoho mi va tsundzuka hi yini. 0860 002 543 hi ndlela yaleyo ni ta ri teka riqingho rero ni kota ku twa ku hi va vadyondzisi lava mi va tsundzukaka hi ndlela yaleyo. Wo sungula hi loyi nhlekani ka ha ri na munhu la hi loyi nhlekani papa Mpfukile hi mpfukile hi nga vona hayi Mpfukile i xikundu la namuntlha ni le ndzeni ka xikhuwana ni le movheni se ni tsuwa hi le ya mathicara ni strike ni ku n'hwetile hinkwayo ni nge ngheni moyeni. Se siku leri ra mathicara leri ri kahle ngopfu khavanga yimani ni mi byela ku hayi ku na thicara ra mina ri nga ni nghenisa a xikundu. Hayi loko mi vona n'wana a kula i a kuli hi mavoko mo hambana, mara a miehleketeni ku ta thicara leri va ku i RS Chauke. A ku ri munhu wo teka na tikhamera se a va hi dyondzisa math na English khala ngopfu.
ane ni ngopfu ngopfu hi xilungu khalanga hi mhaka mukhalabye walawo va kona va hanya va kona kwala ni nghozi hi xilungu kwihi a xi titwa I is go a xi titwa it's gone se lexi hina na va big Moss, the late big Moss, va Percy Mfana, va Alvin Khosa, va Eric Makondo mukhalabye lava hi huma mavokweni ya vona. I wish va ku rihlweni ku va ta kota ku nyungubyisa ku va tswarile vanhu lava van'wani i tiloyara, van'wani i vafambisi lavakulu ka mfumo hikwalaho ka xilungu xa vona na metse. A ni vhini navela ku ya evudokodeleni ni yo vona ku se ni chava ngopfu ngati hi mhaka ku se a va hi lotile leswaku loko hi suka ka mayeke leyi a va ku no vana vo huma xikolweni xa ka mayeke van'wani va vona se va ta va ri kahle no lota hileswaku van'wani va binyekile mina ni fika ni lota mina Samuele ri tlhatla Mkhacani. So a ni ta va navelela ku vutomi bya vona a byi yi mahlweni va producile rixaka. Ni sorry ka mathicara lavan'wani ni nga ta tsandzeka ku va vula van'wanyani i mistress Cecilia Chavani va ha ri kona la ka Nyavani i sesi wun'wana le hanyonga Percy Mfana va ni dyondzisi ni a ni khoma number 1 ka 2 khalanga one particular year ni tlula va Big Moss na vakunu a ku ri mhaka ya ku va ka n'wina a ku ri mhaka ya ku va ka n'wina hi khalanga hi swona se ni va navelela mukateko va producile va tele va nga hi aka khalanga ku vulavula i xongela n'wini ni khinsimo hayi so khensini mingisero wa mina khensa swinene 0860002543 a hi kumeni un'wana mingiseri hi twa ku yena u angula a ku yini un'wana mingiseri hello i nhlekani aye bodpete minjhani i pfukeli papa minjhani i pfukile hayi na siku ri kahle ra mathicara mina lava ku khensa Mathebula not Mathebula GT mara na vona ku ri Mathebula la dona va nga endla ku ni rhandza maths primary ivi na va khensa na Murena a Waterfall hayi va endle ku ni rhandza ngopfu maths vanhu valava va khensa hi mbilu mu dyondzile maths n'wina wu huma kahle hayi fambile a ku ri ntirho wa mathicara valani va ivi se ni khensa na principal a va ri na tshembo ka mina ngopfu principal a Manghena nge moya vona nga etlela hi ku rhula Chauke ni khensa thank you SHM Chauke a khensa swinene SHM koko wa mina hayi principal Manghena koko wa mina impela moya wa wona wu yi mahlweni wu etlela hi ku rhula wena tsundzuka mani ke 0860002543 aye vadyondzisi vo ka mi nga dyondzisi a mi nga tsundzukiwi namuntlha un'wana hi loyi i nhlekani aye minjhani buta mina hi pfukile minjhani anana hi pfukile so mhaka leyi ni vulavulaka ya mathicara yi na nkoka ngopfu so mina vhele na ha ri muntshwa ka nkarhi wa sweswiwani so no dzandza ku ta tlangela Mr. NT a primary ya le Ukuthula aka Magera yeah so va endle yini NT awa Mr. NT va kahle ngopfu loko swi ta ka timhaka ta tinomboro mo special ka vana lava ha kulaka so loko ha kula so va hi kha va hi dyondzisa maths so yeah na ndzi ku tlangela wona no aya khensa kambe xikolo xa Ukuthula ka Mageva hi xi nga kwala tlhelo ka patu musini a hi xona xi le ndzeni nyana lexiya xi nga tlhelo ka patu ri yini kambe i Chale Rangani Chale Rangani yes i Chale Rangani primary all right se leswi wa ha ri ku muntshwa sweswi i le kwi a komba swi lavi mina hayi ka nkarhi sweswiwani ni ka Joni okay no yeah ni kumeka Joni nkarhi sweswiwani okay khenseli swinene muchudeni wa mudyondzi wa xikolo xa Ukuthula i khenseli swinene ni aye bodpete inkomo aye boti minjhani minjhani bodpete hi pfukile mi rini n'we mina na ku khensa khale ka mudyondzisi wa mina Bascop Makamba khale ka mudyondzisi wa n'wina mani Bascop Makamba
Ministers. o a ku ri mudyondzisi wa n'wena La ai do dumla. Zama pai. eh Aku do mina wa business. Mix. he bana I'm looking to be hayi What would this? What do this? I got my pai. Ai do dum. Ai cool. Nalenda ndawo ku cancer wona. oh no ayakhetha swinene man What would this? What am I? hayi no akhetha nta hayi ani kanete ani le ku kaneteni Amba butsa kwa muyi, akuri mudyondzisi wa mina wa business. Va nga ri kahle. a va ri wrong Va ri dyondzi ngopfu. hayi no na khetha swinene makwava va khetha swinene A nga ri na fanyana ka maphayini. inkomo buti wa mina 0860 002543 no vele kule ku tikeni a bodareni ku na vanhu va nga tsutsuma va siya mafole se va hlongorisiwa hi maphorisa ma le bodareni na AfriForum se AfriForum yi nghena kwihi se AfriForum yi lava ku hi fambisana tiko hi swo swi vulaka so a ni vuli ku swi kahle ku ni vuli so mi ni twa kahle a swi vuli ku a swi kahle no vula ku AfriForum se yi lava ku hi fambisana tiko se hi lava ku va banana a hi amukeleni n'wana mingiserelo nhlekani A ni swi papa minjhani? hi pfukile papa minjhani Bukile. a khensa Tlangela ro siku ra mundzuku siku ra mathicara papa. Va khensa ngopfu ka hi endlela swona. Tsundzuka mathicara me manyingi ngopfu la nga ma nga ni dyondzisa xikolweni xa James Khoza. Swa tika eka mathicara ni vulavula so wa mthando anga hundza. Ndzi le xikolweni xikolo lexi le kusuhi na nhova. Ni kume vana va tshamile kwala va le kuneni. I vana va xikolo vona va ni ya vulavurisana na vahlonga ya xikolo va huma va va landza va va khomile hikuva a va endlisa swa ku biha hi khomisani ku a hi tlheriseni mathicara hi laha hi nga kona hikwalaho ka vona. i ntiyiso ngopfu sweswo a hi tlangeni na vona hi tlhe hi va khensa na khensa swinene buti wa mina Inkomo na khensa papa. inkomo papa ya khensa i nhungu timinete a yi se ba awara ya 14 un'wana mingiserelo enhlekani Khalanga mpfukeni. hi pfukeni minjhani papa Hawa hi pfukini. Hayi a tshemba hi khensa vadyondzisi no kombela a hi khenseni vadyondzisi mani lava ku va khensa Khalanga. A ni lava ku va khensa loko vutomi bya byi ka byi hlupheka namuntlha va koma mathicara vanharhu va nga endla ku ri va so va ni endle ku na hatla ni tshika xikolo ivi ni tsutsuma ni ya lava ntirho joni va security ni dlayiwa hi xirhami swinene loko ni karhi ni ri gadeni a no rila hi vona ku vutomi bya mina namuntlha byi onhiwe hi vona so na swi twa ka va tlangela lava nga ku tlangeriweni lava nga tirha mintirho leyinene loko ku ri hi ku lava va ya ku mahlweni va dyondzisa a va dyondzisi hi ndlela ya vutihlamuleri a nga ku loko munhu a yime laha tlilasini a ni avanyisa ni byela hi ndlela ka hina ndlela ka hina a hi tsariwanga tibukwini va endla ku van'wani va heta va tshika van'wani ya ku ni hindza sirheni la vona va nga tlela kona a swi ni tsakisi because vutomi bya byi ka byi safara hikwalaho ka vona so a ni ta vula ku lava va nga ku dyondziseni sweswiwani ku hi ta va tlangela lembe leri taka a va tikhomi kahle hi kota ku rivalela na lava va nga endla ku va ku hluphekeni namuntlha. Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu. hi sweswo mingisero munghana lona FM nangona ko Africa wa vulavula hi ku haxela wona twi kusuka a studio 1 a Giyani hi laha hi nga koho a Masingita Mall nhlekani lowu wa swi vona na wena ku namuntlha ku u mphensa a Ben Store namuntlha ku yiwa hala na hala vito leri ni ri twile ku ri huma ka vhengele rin'wana a ri thyiwe Band Store se a hi amukeleni n'wana mingiserelo nhlekani Hello. Hello,
Efokele mjani n'wana? Hello. Efukile. Elodweni ngoveni la Thembisa kaya kuma eka Govu. Lava ku kesa mdyondzisi wa mina ke khale ka principal wa mina Mgodini Maluleke ka Madosi mara va dyondzisa eGovu Primary School. A ku ri munhu luya like u hoxe xandla ngopfu ka hina vana va ka Govu like a ku ri mutswari plus munhu loyi a hi hlohlotela ngopfu loko yi letini a ku landza like ekaya a wu yanga exikolweni a ta stata baki ya yena a ku landza kaya a tiva na vatswari hinkwavo a tiva vana va xikolo hinkwavo. Kambe hikokwalaho ka yini va le primary? Ku va n'wana suka a primary kona mathicara ya tirhaka ntirho lowukulu ngopfu. A high school loko ya fika u va se u swekiwile. Ma twisisa. Lero a hi tirhi nchumu hina hi ri wa ku ri high school so mula ku so. Matirha mara n'wana lontsongo na munhu lonkulu. Cause lonkulu yi va a kha tiva ku sungula ka ricece mara vona ricece grade R. Hayi problem ngopfu so hi vona kahle kahle va nga hoxa xandla ngopfu. A high school loko ze ya fika hi swekiwe hi vona. Ni mi twile papa. Enkom papa Kenza 0860002543 nokona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi sale timinete ta mune ntsena ku va hi fika makumu ka nongonoko lowu ta teka mingiseri lowani a ri wo hetsela na xitiviso xin'wana ve nge ni xi hlayela ni nga se hlaya xona i mani teka mingiseri loyi a ri wo hetsela nhleka minjhani DB enhle hi fokele minjhani papa ikona ikhosa na midrand DB love cancer ikulukumba n'wana mani u tisi ku hambana ngopfu evuton'wini bya mina i khale ka nhloko ya xikolo xa Khatisa high school kusuka Gumbana a va ku ERD Sharila i khombo ra kona ku va hi xiyini mara loko vulavula hi siku leri na ku khensa vadyondzisi va tise i ku cinca ngopfu evuton'wini bya mina tanihi n'wana khale ma swi vona ivi un'wana ni n'wi tsundzukaka a nga nhloko ya xikolo sweswi kwala Khatisa MA Marasi na vona un'wana loyi va nga tisa ku cinca ku na munhu wa ka Mabasa a nga principala a Khatisa mi ta hetelerisa hi cindani kwina mi ta hetelerisa hi cindani kwina ku na munhu wa ka Mabasa a nga principala a Khatisa DP EMA hi vona sweswi va nga nhloko ya xikolo ivi un'wana ku ri wa hetelela ku ve GG Masingi kwala a Khatisa i vanhu van'wana vanharhu lava ta ku hleketana miri va tise ngopfu ku hambana kukulu loko mi twa hi gamba hi twisana tipolitiki hi vona va nga tlanga i xiave xa karhi vuton'wini bya i khensile DP makwavo ni khensile ejenasho ejenasho ku na principal ka va mani xitsanana hi ta tshama ka hi byeriwa swona kambe swi ri tani mingisero me a hi pfumeleni ku nakona ka hina hi ta ku gimeta kwala na xitiviso lexi ni lava ku xi hundzisa la eka vaaki loko va kha va vulavula hi va principal ntsundzuxa principal Hudson Mashava va tiva ta va principal a xikolweni xa hina a Hanyani Khuzani xa ha ri Hanyani ntsena ay va kha va famba hi yini movha liya Ford Escort ni nge yi rivali leswaku na briefcase la ndzeni ka briefcase laya a ku tika wa kambe swi ri tani a hi ku timingiseri khensile swinene vadyondzisi tlangela siku ra n'wina mundzuku mi tiphina tinyungubyisa hi n'wehe yanani mahlweni mi hluvukisa rixaka va ri leswi riwani hungu ri hundzisiwaka ku kongomisiwe ka varimi hinkwavo va le Giyani va ri Giyani Farmers Association ni ta fonela Mukhacani Maluleke loko ni huma la hi ku leswiwani a swi endliwa khale sweswi ku na ti-WhatsApp group sweswi mara loko ni huma la ni ta va fonela va ri varimi hinkwavo lava nga la eka ehansi ka Greater Farmers Association na Greater Giyani Local Municipality va rhambiwa eka nhlokoletano ya ku nghenela xikombelo xa water rights license
hlengeletano ya kona yi ta va hi siku ra vunhungu Nhlangula 2024 laya a Gaza Beef ya awara ya 10 nimixo. Va ri swin'wana swa nkoka i ku pfuna van'wamapurasi ku tata tifomo ta ku kombela nseketelo wa ku huma eka agriculture, ku kuma vun'winyi bya ndhawu PTO vukona byi ta khensiwa. Mutivisi i Mkhatshani Maluleke ku nga matsalani general wa Giyani Farmers Association loyi mi nga n'wi kumaka eka 078 918 5484. Nokotokolo a humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa, mina ni Khalanga Pet Mathebula, la studio 1 a Giyani a ni famba na Sunduza wa ka Minga. Kambe sweswi a studio 2A a ku ri na Ncindani Eric Mabasa. Ya mahlweni na nongonoko Dzumba na mina na Ike Ngoveni hi vuhumelerisi bya Mchangani. Kambe sweswo a ndzhaku ka mahungu ya misava ya awara ya 2. Mbana siku lena na Metpinani tata. ePolokwane.